Iklaro na to, kung paano magudili matulog, ma'am. Buhay kayo, ma'am ba? Ako, Gigisa ni 2nd District Councilor Diosdado Mahipos Jr. ang representante sa Davao City Water District atol sa regular session kaganihang buntag tungod sa problema sa tubig sa daghang lugar ning dakbayan sa Davao. Gipatawag sa sesyon kaganihang buntag ang mga opisyal sa Davao City Water District aron matubag ang mga pangutana sa katawhan kabahin sa walay klarong supply sa tubig sa pipila ka lugar ning dakbayan sa Davao. Dili lang kuno supply sa tubig ang problema sa DCWD. Apan, matod ni konsehal Diosdado Mahipos Jr., sad to say, I think there's mismanagement up to a certain extent. Because for example, you have an emergency shutdown, you can only provide 8 water tankers. Where are your resources po? apan sama sa milabayng mga panahon, ang taga Davao City Water District muhatag og mga rason aron makalusot ang ilang opinyon o posisyon sa nahisgutang issue. Gigisa ni Konsehal Mahipos, si Heidi Maspeñas, ang manager sa Water Quality Division sa DCWD. Klaro po sa isang establishment like Alcantara, nung anong oras po ma-open yung valves nila, it has also been studied in our system. So kung wala kung wala rin yung valve, wala din ang tubig sa lingan. No? Kasi po, may tubig na rin po yung silingan, Your Honor. Okay, Yung sobra po, aakyat po sa kanila. That is just an assumption po, ma'am, no? Because Yan my po. neighbors, my constituents doesn't really know that time. What is the usual time that you allow these large volume consumers to It store depends the po water? on the pressure sa linya po para magkatubig muna po na yung residential bago po sila. This is being done by our engineering people, sir. I only know some basic things, but that is the requirement. So can you please coordinate with the barangay Yes. so that we can inform, for example, sa Buhangin, we have the big tower there in Yes. JP Laurel. Opo. So since the tower was there, parang naiba na rin yung tubig namin sa Buhangin. So kung iklaro na to, kung paano magudili matulog, ma'am, buhay kayo, ma'am ba? Ako, the presentation is very good, but the fact remains on the ground. Ang among mga katawhan, dili makatulog kay manatang kung kanus among agas ang tubig. Unya, may tubig, hinay ang tubig, kung sa among napagtrabaho panlaba. Unya, mapalit sila o tubig sa commercial na mahal naman po, ma'am. So dito lang sa residential rate, pero kung naitangki sa taas dyan, yung mga larong suyo, pala'y mabili. Now, I am stating this for the record, for the benefit of the next council. Hopefully, there is no need for them to discuss this. But if ever they will be discussing this, so this is put on record. Napungot na ang katawhan kay sagad kanila walay tulog aron maghulat sa tubig pero usahay walay muagas sa ilang gripo. Sa dihang gipangutana ni Konsehal Mahipos kung limpyo ba ang mga tubig nga gipanghatod sa mga water tanker sa mga kabalayan. Mao kini ang tubag ni Miss Maspeñas sa pangutana. Marumi ang water tanker na nagadeliver ng dumoy sa kabantian, sa Buhangin. Ba't natin pinapadeliver kung marumi pala yun, ma'am? I think that's the responsibility of City Health, Your Honor, because the water there, sir, na binibigay po ng mga tankers is not treated as compared to DCWD. When we put our water in the tankers, they're coming from our hydrants, and these are treated. So that is what I'm saying. Where do you suppose does this tanker get their water? I do not know. They have their own source, sir, yung mga nagbebenta po. Sa Dumoy din po. Yes, that's water district line. No, it's not water district line. They have water rights to extract water Yes, they for have. commercial purposes? Yes, sir. They get it from NWRB. And then you really do not know if that's clean. And you do not, if ever that is not clean, don't you have any plans to shut it down? That's why I long before I was recommending that to City Health that all tankers which are not DCWD should be disinfected, and the waters that they are distributing to the public should be checked for microbiological analysis, Your Honor. Wala kunoy labot ang water district sa mga tubig gikan sa mga water supplier nga gikuha didto sa dumoy ning dakbayan sa Davao ug dili nila trabaho ang pagmonitor kung luwas ba o dili ang mga tubig nga ginadeliver sa mga water tankers.
Apan, dunay kaalyado ang DCWD sa konseho. May depensa gilayon si 3rd District Councilor Kokoy Susobrado sa DCWD. Inclusion or the project water supply system that is about to be operational fully, hopefully in the soonest possible time. The purpose of that is to have our water supply system recharged in order to stretch our supply for a long period of time. But we do not lack water supply. What causes the lack of supplies being serviced, water supply being serviced to the people of Davao, particularly in 2nd District, is the efficiency of the delivery of water, the system that they are actually, as manifested earlier, they're trying to improve. So with the enhancement of their equipment. So again, I would like to disabuse the minds of my fellow colleagues. We do not lack water supply in Davao City. Sadang gipangutana siya sa konseho kung tinuod ba nga duna nay supply sa tubig ang mga lugar nga nawad-an og tubig na tumilabayng adlaw, mao kini ang tubag ni Heidi Maspeñas. We fully operated last Sunday, so 5 days, so Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, this Friday po. This Friday, The 30% will get its normal operation, but the 70% is already enjoying it. anong oras sa Friday, ma'am? Ano mo specific kasi Kasi sir, nag-paandar po kami 10:56 last Sunday. So luckily or with God's grace, 10 a.m. also on Friday. so we need to still pray for that, ma'am? Pray unceasingly, and we will work hard for that particular promise. Okay, so I hope this will not happen again, ma'am, because We'll do our best. unacceptable. We'll do our best. Yes. Kung ang tubag sa Davao City Water District sa atong mga pangutana, kung tinuod ba nga dunay supply sa tubig karong mga simanahona, iagi na lang og pag-ampo. Ang ngayon siguro natong iampo nga unta, malamdagan ang hunahuna sa taga DCWD og ilang isulti pila ilang kita sa tubig nga ilang gipang baligya sa katawan nga unta ang tubig gasaman sa kinayahan nga gikan sa kahitasan. Edit Kaduayan News 10 Philippines. Stay safe!